reka twibukanye uko twakuze hari iwacu ku Gatumba twabayeho mu buzima bubi bwo kurya duhangayitse iminsi yose tafungura turushe ababyeyi batuvyura ijoro ati vyuka tugende mu kazi mukuronka ico kurya twarahangayika tudaciye ingero ntitwafungura tibuka ababyeyi baduka ngo gisibirago ngo turonka aho turyama ciwe nje abandi barara ku mamatera twakora dusaba Imana ngo tuvane muri ubu buzima dusezerana n'Imana ko niyatuvana mu buzima ko tuzoyikorera cyane twiyemeza ko tuzibuka babaye mu buzima bubi mubwo natwe twabayemo none ubuzima twarabuvuyemo ubu twibera mu bisagara hari n'abandi Imana yahezagiye baja mu mahanga ubu ntitukikibuka Imana yadukuye twari dukwiriye kwibuka ivyo Imana yadukoreye tugapfukama tukayishimira hama tukibuka gufasha n'abandi twasize inyuma bakibaye mu buzima nk'ubwo twabayemo twari dukwiriye gushimira Imana kubyo yadukoreye tukibuka gufasha abagenzi bacu twasize inyuma ubuzima nabo babayemo ntibabwishimira kuko iminsi yose bajya barushe nabo barifuza kubaho nk'uko nawe ubayeho nk'uko nawe wabyifuza kubuvamo kuba Imana yarabugukuyemo suko warusha karanga abandi ahubwo n'ubuntu yakugiriye twari dukwiriye kwibuka ivyo Imana yadukoreye hama tugapfukama tukayishimira hama tukibuka gufasha n'abandi twasize inyuma bakibaye mu buzima nk'ubwo twabayemo twari dukwiriye kwibuka ivyo Imana yadukoreye hama tugapfukama tukayishimira tukibuka n'abandi twasize inyuma tukibuka gufasha n'abandi twasize inyuma bakibaye mu buzima nk'ubwo twabayemo twari dukwiriye kwibuka ivyo Imana yadukoreye tugapfukama tugasenga tukayishimira tukibuka n'abandi tukibuka gufasha n'abandi twasize inyuma bakibaye mu buzima nk'ubwo twabayemo